Amasakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Nihozo se nabon on nikupa tunong jong Vannoi Thusoh chum la chum mo anavikhom kiloite Russia le Ukraine ahong kidaw kal latampi ahong chisunga Israelin galchunga hi panpi tum nailova ahong umjingnung tu thahin Russia dawn a Ukraine apan pi theding in aumetin thulut aumen hi achi sani ko phap sunga Israel minister kanin to hi Ukraine himle thal pi the ahitai anatin hinla hiji tu chun Israeli defense minister in comment ima anai pon hi Israel vai homten Ukraine sunga din mon aki helpon akichi zinge anati win hi Israel diaspora minister Nasmen Saijun Twitter la post anabola tu phana hi hichi kidisen son ahin Israel din munchu sailovin akichi e tu hi United States le NATO gamhon api bangova Israel in jong Ukraine galman cha apit phat chu hi anati na hi hichi tu sei na hi tu so phap khanin Israel dinga Myanmar len pen Iran in Ukraine don ding in Russia sipaite suicide drone anapi ve atiwa hi het thei khat chu February la apan Russia in Ukraine ahin do sunga hi Israel in din mun kichi ita ananei uwa Ukraine adinga humanitarian aid ti chu lole ai ni le cha tailo galman cha agiti hi anapi kha lo ani hi hinla Ukraine panpina galman cha ahin pi khaule Russia in ahin thoma tan ding chu hi ahin ichi hung longte ding din munin au min hi kiti Twitter la tu saina Israel diaspora minister pun an nei zausun Russian president Louis Dmitry Medvedev in gi na khota ananezin Israel le Russia ki het thim to na ki kom to no ho zo si chu tang ding a hi an tin hi Dmitry Medvedev tu le to Kremlin adinga thu nei ta khat chu hi ahin phan masa a Russian prime minister panmunjong anatu an hi tu le to hi Security Council Deputy Chairman panmona tu lai ta chu hi hinla Israelin Russia to agika alon hoi loading dei lo na zalin Israeli foreign minister in Twitter post su to sotna don butna anei lo dan iniki sei na hi achung chuna Israeli prime minister Yael Lapid hin Ukraine le Russia ki ka hi ching thei ta kal aso na hin ahin ichan hung chi zom thei dingam ti hi sei thei a hi pu na hi Russian military plane khatsu Ukraine gamgi thang humlam Russian gamsunga yaik Skopje residential building hall asun to seat na toy na hi hicha chun mi som na thum lamin thina na tuun mi som ni le ngawal ana machangovi na hi officer hotulut dungzuin Russia Su-34 fighter khanin training flight ana nei laya hichi khupia chenna building hot chu ana phu hi ativ na hi Thusoh chu len na engine khana ko na mai kong chu hungkipan a hi Russian Defense Ministry akon het sa dungzuin len na chu engine buina anei zia to seat ana to ahin hinla len na sunga to ho zo si bit ke chan aso chawve anati na hi hichi len na chun kopi sunga chen na in lin residential apartment la chu ana bo kha ja mai kong na sata anaw mahin hicha chu mi tampi chun thina le manna ana to ahi tin asayon hi Russian State Investigative Committee hon holchil na khota chil ha piwin iham tia hi chi thil so achu dan to ki to lowa krib ho chunga mona khale khauta go na pi dingon asayon hi ga he thei chu hi chi len na en abo building a chu mi tampin chen na anane o hin thil so ja chu building chu mai jin hata ka sin hitai Kremlin akon to pondo dungzuin thil su chu apet penin Russian President Vladimir Putin het sana ananei pejun Putin in jong agang theipina Minister of Health and Emergencies ho chule amuna Governor in jong thil so namun chu adalut peidingon het sana khota ananei peje ativin hi chule Putin in ichi thil so na chunga thinaman na
lewang sen na tu insung mi ti ho zo sin angai cha no zo seo asu bulit pi dingon het sa na zong anane zin hi Russia in nuclear thu amin pet zinga sule nuclear galman cha anei ho gala man cha theidinga ki gutna anei jingdano thu agisei gingjing to hlonin NATO in zong nuclear deterrent drill chu thumlam Europe gam kaya anapan tawin hi isi drill chu NATO kiloi khom na gamhon angai za anabol ji bang uwa buina tingle tui chung lei chung sule vanlai zola kon akika ova man gang ta NATO gam som thumo chon kiza met to theina dinga anabol vin aseyo nahi western gam kiloi khom na gamhon hichi drill chu Russia le Ukraine ki bui to ki metna anei lo dan chule Russia in Ukraine abulu masanga patna boldinga ki gutna ananei sadan o anaphong do vin hi hichi drill chu nisim somnalia ki pat nisim somla kochan anabolun hi hichi drill achun United States, Italy, Romania, Lithuania, Hungary le Poland ho pannan kiloi khom na gam somwalin pan analaw vinahi. Drill achun United States long range bomber B-52 pannan len na somgu walin zong panna ananizun Belgium gam le sitsung United Kingdom chule salam tuipi chung ho an ho pawin United States galsat konglen USS Boss zong NATO commander noya anapangin hi hichi drill to kimetsun Italian military personnel jasagi warzong Bulgaria Novosilo military range munasun gui anhi vinahi amho chu tukum Bulgaria gama aniki phutdo international NATO battle group apangding ahi vinahi hichi ki gunchu Italy in NATO battle groups hosu makaina anai dingo Bulgaria tian wail hunna anai dingo hi Vannoi huinun guzu le nisat gi hial jing to hlonin munchom choma guzu zia tuilit le munchim chule nisa sat wal zia boina to gam ani si nom jing in hi Thailand gam sunga huile go hatta achi sani kho sunga ani ki thojin gam sung muntampi tuizin achumin gam sunga kol phemei wa chule infrastructure tampin sitna anato in hi Thailand officer ho makai na noiza huile go tuizin anasu sit mun ho vetla na le su thingna achil ha pi jingo vin hi Thailand gam sunga dinga chu lai gu zo hi kumdanga sanga tu kuma hi khodi a hi kiti na hi alangkhana African gam sunga Kenya gama Belap county sung achun kumthum ki zoma a hin bangta go azu lo ta zin tuina zo se agugam in nitin ki manchan zo se a ha sali jing in lo so gala ding am lo tabang a hi jing tan hi gamsunga mi pite a hi de a sapang ho zo si nel hin lo ti chu malnutrition ji adam mo ve sitna za chum chumin a pha taun agi sei na hi het thei khat chu Kenya gamsunga hi mi him 3.1 million vel hin nisia ni ding en a hi na bangta ki mu zo lo chu a hi tai tu chna hi United Nation vet suina noya ne le sa hi api zingo hin in la mi sa nga simzo sia dinga ne lingzo di lo hi tuso panapa na sin chen nga zo se achung si wa agi pagi panaw ke ko be tuso thai mukit ka win mabonon mangphale sibe